ngale usales person ngale ndaba yakhe ukuthi abantu babuke ngathi amangakhuzani akusiwa amangakhuzani le nto le amanga usales person uma ngabe ekuthulela noma ekuchazela ngendaba yemoto ufuna ukwenza ngathi sonke isikhathi ihleli right nami ngeke ngaba usales person laphana ilula lento ufike uthi no unjani awuvume ngalendlela hawu siyakubingelela sawamukela engabe kwa VW noma wa Ford Ranger la sinemoto lena efike le yanini le ifike ekuthanga lana ifike ekuthanga la eSouth Africa ilona garage lokuqala elibe nayo imoto le ehamba phambili njengokubona na ukuthi platinum engineqiniso lokuthi akwazi uyibona indawo iyona moto yokuqala iyona ndawo yokuqala ebenayo le la eSouth Africa ukuzani leyo nto wayithatha yena personal noma wayithatha wazoyithi ifunga la kanti le nto le iyambhayizisa egcina konke le Richards Bay ngiyavela ukuthi imoto lokho yaba khona ngoDisemba uthi umuntu oyifunayo usengafika uzoyithenga bakhona abaningi abantu abavela but ukhuzani akanacala yena but umuntu onecala ilodla lengaye wathi imoto ifike kuthanga imoto bekumele asho ifike kuthanga egarage labo uzokhumbula ukuthi imoto mayisuka phesheya zihamba ngonalento ngomkhumbi noma kube amabhanoyi isikhathi esiningi zilendela kuphi eDurban ongenzeka kube nesiqinisekiso ukuthi imoto ibifika yona kuthanga la ayithenge khona yena egarage la but yena wayithatha leyo nto wayithi ifike kuthanga la eSouth Africa ifika kuthanga la eSouth Africa ifike kuthanga kuleli garage ayithenge kulona yabo so abantu abaningi ba confused ngale ndaba kodwa phela ayiki into esizoyenza abantu bayahlaziya bayakusisa futhi izinto mabe khona amacika abangeke uzubenzela ukuthi abantu bayawathanda amacika kodwa ke ayikulungile for kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha manje kuku